پشتی عێریشەکە کە تۆبەر و بگشتی هێزن ئۆپۆسیسیۆنێ دکاری بوون خۆ بگەهێنن ناوەندا باژارێ ئیدلیبێ کۆ ئانها شەڕ و پەفچوندنا بەراوان و هێزن ئەرتێشە سووریایە و ئالیگرێن وان دەبەردەوامن و هەمان دەمێدەژی هێزن ئەرتێشی هێزن ئۆپۆسیسیۆنێ لە دەردۆرە باژار درەیە فرۆکەیەن جەنگی دەبۆردومان کردنە لەگەل بۆردومانە باژارێ بنیشێ و قەمیناس ب 2 بەرمیلێن غاز هەلگر li gorî çalakvanên mîdyayê li deverê. Çalakvanekî mîdyakar got êrîşa opozisyona çekdar dest pê kir ji odeya operasyona artêşa Feth ya got ji çend grûpan pêk hatiye. Korêxweşkirin jê hatibû dirêya bordûmana rêbendên artêşa Sûriyeyê de li derdora Idlibê. Ko yekser êrîşê ji hemû mihwaran ve dest pê kir û rêbend tev de hatin kontrolkirin û ew jî ev in. Satkop, Kahraba, Mesbah, Mektebüddor, غزلة كفنونو أعلاف سكنة شبابي رام عين الشيب محلج مداجن قلعة والجوري شالكوانكي ميداني شروب أفجون حتى درنجي شفيجي بردوان بون قد أنجام د سكنايا من شرال رجهلاتي باجار لسرية باب الهوا نزيكي هردو باجاروكين شيعي فوعة وكفرية جبال هێزن ئۆپۆسیسیۆنێ vehات کۆنترۆل kirin و di heman demê de jî şer û pevçûnên kolan bi kolan hîna berdewamin di navenda bajar de li aliyekî din firokeyên cengiyên artêşê wekû karvedanekê li ser êrîşa opozîsyonê hemû gundewarê Idlibê bordoman kirin Teman'a, Dêrsumbul, Rikaya, Teftenaz, Binniş, Xanşîxûn li gorî heman çavkaniyê û ji aliyê xwe ve fermandarekî meydanî ji bajarê Binnişê te kes kir و هێزن ئارتێشا سووریایە باژارێ بنیشێ بۆ مۆشەکەکە گراد بۆردومان کردن کۆ لە ناوا شوڤان کەتبوو لەگەل ئاڤێتنا 2 بەرمیلێن غاز هەلگر بسەر بنش و قەمیناسێدا کۆ بوو سەدەما ڕەوشە 30 کەسێن بهین چێکیایی گوت ناواوان د زارۆک جی هەبوون ji aliyê xwe ve parêzgarê Idlibê Xeyredîn Seyid lêdwaneke rojnamavî de red kir û hêzên opozîsyonê ti pêşveçûn li bajarê Idlibê pêk nanîne û got hejmara kuştiyên grûpên çekdar bi sedan e eger ne bi hezaran bin û got ew grûpana bi 2 kîlometran dûrî bajarin piştî ku 8 hevwelatî ji dest bordûmana wan hatine kuştin. Ji aliyê xwe ve jî rêxistina mafê mirovan got nekemî 20 çekdarî ji hêzên rejêmê û alîgirên wan hatine kuştin û di bîrê de anî ku berî çend rojan rejêmê çendam û dezgehên xwe ve gohestine bajarê Cisr Şuğûrê û li jêr kontrola wî de ye. Lolo Xan Rûda.